Эне гана мәгүлләр дибит. Эме кенигага керен баран оларда кенигагын ур дем болар эте. Онны элере вона нучча клад бишеттер көмүлүбүт, нучча клад бишетте ден онна ол тылбашыкка ирдебилим ол бу глухой билбиттен сагаламыта. Мин бир бастакы хоготох кенигелехпин. Исповедь исчезнувших ден. Бу 2-нче хүрбе бир сыллакка тахсыбыта. Аны нучалы тылынан ролубда. Издание на русском языке ден. Ол кынан баран мин бәям өрсылларга тылба сегетерүләбитим. Сакон, жела, колы тылбахагар. Онна били иллен сибитче ден усран тока тохолунун курдук. Проба пера ден болар владен нучалы. Бәям нега 2 бараттылар тустарынан капсенер. 2 ол оғотуғынан. Киннер олақ кыра жаннар үстәқ, төттәқ жаннар эйлерин сайыханнар Өзбекстанға бар бұттар. Онда баран ровно тияттерин кенне Советский Союз эстен қалбыт. Киннер отыйгар баралар, онна театр жахейгар уже тоқтара. Bir неделе болан баранды хайдақту Союз эстен қалар. Онна иелері, онда ырахан балығаняға түбәр. Онна кені бағар бұтын күрді барақсаттар бараларғар бейге онна верблюкка қатағылық бұд, бейге онна әлбақ ябылыққа сияқ бейк, дейде баралар оғылар балаға. Ондық баралар, онна ол онна 10 сылға оны хүтен қалалар. Иелері білі ұстық балығаняға түбән. Онтан битәһигер тиһәгәр иеләре өлҗән өлән халар. Онтан оғылар балланы жеті оты докуманы хоқ қалан қалалар. Хамай главное бу кенеге ол тағуғыны сылларға кендер мүчіргеннәк сырыларын туғынан болбаққа кенелер иелерігер мұңыра суақ қайдақты бол бұты нейін тапталарын туғынан. Оны кыра ол қарағынан барты көрдөрілер. Тағы дейті қыра ол кене мәлде иетін аттыр хеджібіт. Оскону битереллер, битерен бараннар өстөр дүкөрәгә битереллер. Дүкөрәгә битереллер, ондан ол дүкөрәгә битерен баран Өзбекстанга барар, дойдутун борун улан баран, онна иетин ол туунан бу кенигага хуак, оны менте кепсиякпен багарабын. Онна иелери бона нучча клад бишеттер көмүлүбүт, нучча клад бишетте ден онна көрүтес тите хуак калбыт жоннор көмүллеллери бит. Онна тиен кене кайда кайыбын Он тан такса хластага ди, он 5 сыл хүрбәтче хлас битен кенне. Барар, онна булланы кене иетен оғын кайда харыгынан булар. Онна булан барына памятник турар. Онна хаҗан биле оғы хаҗан бирге 6 спут бир өлүгә бир биле тоққа хаҗыбыт оғларын көрсөр. Оғларын көрсөйөн багарар. Онна казах тоғыта бары бит, омуктарын билбеттер. Просто биле тылларынан хаңарар тылларынан сабагал өйдүр тылларынан сабагаланнар мен онды комукпун быглах теннер бирого вокзалга ете калдырын кебиспитин үетин сахан тухары ол иетин көрдүрө бит. Үетин сахан тухар бодол кинер хижалларын тухар 10 сылга нар вокзалдар качен иетин көрдүрө бит. Ол ого жылгатын истен өрбүт ага ете, ол ого буллана үетин булан Казахстанга бар буттен. Кепсиябите. Иннегенен кини бу иелергер боголар бу кинигени тахаттырыннар, кинер иелерин били үетиттилер диханыбын. Ота мехол ким кепсиябите Сардана Петровна аяр үлэхте кепсиябите. Оны ол олаттары кини билеттире битете. Оны ол олаттары көрсөммит, ол олаттартан белерттен хиттамди. Ол кынан баран бу манна кенилер иелерин туһунан болбатак бу собирательный ден ханыбын бин хеп. Тога жетакка мин бәйем даганы дойду бар, ондук жылгалах кыргыттар баллар. Бире үчүгей жоллах жылгалах, бире эми этинник биле тоқ условия төбеспит. Ден мин огордак биттен биле истер баллагым ди. Онна аттыбар даганы бар жоннор биле кепсиятактарына олундук атын дойдуга баран, токуйдабакка бараннар биле олокторун хоччото оқтук биле тоққа төбеспит кыргыттар элбахтарын билер баллагым ди олен мин мандык баратын түмен мандык собирательный образ курдук оңрахтабытым. Сире отак билен туран мин бәм билер дойдум, бәм дойдубун мин оюлабытым. Антон жоны хергете барта атын
ол кепсәбиттерин курдук. Ол эме соһуччете, онна анан менен улахан үле ытырлыбатага арылы дуйдах поэтесса Мария Алексеева Решетникова Өзбекстанга туққа бараджан түмсүге били поэттер түмсүлергер бараджан бир казах поэтын кытта кепсетен ол кихи тухамитсонун киниге бардо литература бардо оголорган Аллах мин тылбастым эте дебитигер арылы дуйдах мен кинигебен ахпыт болан бир битете онна кинихонду киниге тахсыбыта исчезнувших тянучалы тахсыбыт киниге бар ону аган көрдөккүнэ багар хөбүлүң дебитин Саят Камшигерден казах поэта тылбастабыт эте ол тылбаха Жан Сырыден манны киниге болан тахсыбыта онна быйыл сас улахан тух болбута киниге выставката международный киниге выставката болбута ол выставка Казахстанга Астанага ол черчитинен аярдары кытта бараммыт бу кинигени Казахта издательството презентациялабытар онны баран кыттан келбиппит Казахстан национальный библиотека тыгарыйын көрсүхү болбута ол онна жууппутыгар ол национальный библиотекага бирого студент кыз туран эре нахан ырты келен ытаабыта онна миин куспута онна пите мин мактанабын эйяха олох эһиги мин онна впервые били безусловная любовь к матери дени мин онна амбастан истибитим ити тылы били итинник букинигага сыгарын этиякка хөбөбиттен эһиги бу ияга безусловная любовь к матери көрдөрбүккүтүнен мин мактанабын диэбите онна мин бэте ийете өлбүтебит ол ен кини ондук наачугастык ылыңмыт. Онтон тылбас каннык багарар нарокка тугу байытар баллади литератураны байытар. Мигин баллана мен били суд сокон болбатак сокон онна жыла колу эйгетигер тылбашыттан үлеләмен онна идетиби тылбашыт бигитнан болар бар меха наставникта хатим наставнигим Мария Егоровна Алексеева. Кени улахан тылбашыт литературный институту битербит Семен Данилов били өйреттери группатыгар кирен өйреммит Осториеттен сағалан, оғы библиеттін, Евангелияны, олонқо күрдік чипчал әймнелары сақалы нучалы саңырды бұд улахан тылбашыт. Кені әлбә хүләтеттен, әлбәқ тылбағаттан мен самай хөбіләбітім далан жылға мені ден. Жизнь моя, судьба моя ден. Жизнь и судьба моя ден. Кені Сафрова Сипавтын тылбастабыта бұғылақ. Жылға мені бәйті дағаны кейіне уйдытар кенегеді. Онтын нучалғы тылбаға наға табылы бұд әті. Олық қыдары наға дұғабынан мандық тылын, именно тылын өйін наға сөбіләбетім. Ота онна эн бәйін түгінері жарықтанар баллақына химбир кемере қолыбыр тұттағын, кемтенері өренәғын баллаға де. Мен әме ондық жонырдақ бұн, біліңе кем тылбашыттарын мен наға бастығын Аида Ефимовна Шапошникованы, Альбина Андриановна Борисованы. Альбина Андриановна Борисова мен хамы хөбілір тылбашыттым. Бүлі Кулаковскайы, Оюнскайы, нучалы хаңардан. Бұлырын хаңа кенегеті тақсыбыта в поисках Золотого зерна ден. Ол онно кені тоғы оны сыллардан сағалан бұ біліңге кәмге дері тылбастабыт аймелары кекбиттері. Отын кенеге ұрут бігеға ұрықку оғылырғы, ұрықку кәмі оғылырғыр. Бұл білеген оғылар телефонға, интернетқа, гаджетқа олар де. Ол күрдік кенеге бігеға оны күрдік. Әме олақ арақсыспат арғыспыт еді. Мен олақ ақпат ден оғын өйді әбәппін. Бігі бәбіт класс бұдыттан бәйім әркемте бәр. Ол ең балағына ұрут ахылырын ағағын, кейхат үйбіттарын кәнне хорған анығыр керен білі таттаран ағыр балақына фонаригынан ағағын, әне ғына мәғылдер дебет. Әме кенеге аға керен баран оларда кенеге ағын ұр дем болар әді. Білейін бігі бәйбет оғылыр бұтын телефонғы ұр дебетті, ол оны күрдік әбет. Онты мен бастықы кенеге ден өйді білім тоқтан сағаламыда. Казетта ден кенегеттен. Казетта ден кенеге бұл манна білет цветной
бу кенники тахарыта ди. Ол булана мин бияханна ахбыт мен онна кыратым. Газетта онна гаврош тугунан. Онна истебитим амбастан ол баллана били француз сурячта Виктор Гюго «Отверженный» романыттан бахатардан тыгынча 937 хыллаакка сахалы тулбастанан тахсыбыт киниге бит келим билбитим манны кырачара жаңа хоох цветной киниге эте наа билүретим ол омук газеттата сахалы тулбастамытынан сахалы газеттатан сагалан мин бэйбер киниге эйгетин арыбытым. Онтон онна биһиги бир арахспа таргыспытынан болар эте бу сааски кем киниге аны биһиге ахпыт киниге теме маннаагарын эте маган тастаах онна өстө халың эте ону калың кинигени бары наха баха көрөтө битте чыларга түркендик кеннин белаксарыбыт онна бу кинигени интерехене ден биһиге кадар элбак болон ахпыппыт теңге онно араха тоқтан сагалымды булды жахны дария эмэхсен наача историялары кепсирди. Ол историяларын биһиги истээрибит, дальше каярыбыт бикенигени аган бараммыт. Бу сүрүн героя микителеглерин биһиге олок тапараспык болан калбыта. Кепсеттибит айы микителеглерин кепстебит. Ахыларын мин байдакпына, эвтер мен качаланнакпына микителеглеринге куллах бурдук иджан берем. Эвитер тоғра чигай ахлыга хатакна мин мантан микителеглеринге иджан берем бессе мин нарынник кепсидер болан халбыппыт. Ол инна хамай хабилан ахбытым онна бунчалы сахалы тылбаста хабиттен киниге өйдөбитим теке дулок юкагир хуриячыды теке дулок бөме хаңа киниге ди мен ахбыт киниге молок эрге багайete юкагир хуриячыда жизнь Имтюргена старшего ден нучалыта. Ага, оно аган бараммын граждан ахпытым эме балага атаммын ахпытым 5 класс болом. Оно аган бараммын на олох билебитим кини бу хебеске балас иннине табахыт булчут ологун кото дойду тыйыс ологун көрдөрөр калыма тундаратын. Бу тылбагар кирер баллакка ол били нартебер көрдү хиджабын кырамти ургин тухунан кинигени онна бидде библиотека оскола библиотекатар аре тугу булан бытым улахан имти ургин олого ден аре сахалытын онна наха сойын бытым очорга били кыра боламын чөдүк өйдөбөт эбиппин тылбаас деген деммин онна нучалытын ахпытым сахалыта бары битти деммин онна оламын эме ахпытым онна били хаддагара били эппитим курдук тылбаас кейини ман теңнитке өретер чөдүк курулу бут Тәһәдә кырады болларгын симбир биле ылынаган духаганнан улнаган боллага ди. Тәһәннән кыраган да чоннан духаганнан ылынаган. Кайда барынан. Тете этинник тылбаха теңнән агыр үчүгәй денетебин. Онтон кенники тылбашыт оңорор ден өйдөбүлү тохтан бутун глухой билүү ден. Далан тугуттан. Далан айымнеттан. Онна кене уже тулая хогота таккыбыт этен мен ол тулая хоготун ахпатагам. Аны агам биддетер агам ачыларга уже огам кырбап болбута. Онна глухой билүүден хаңа тылбас таккыбыт ону атылахан таарар редетади. Ону улам барын бихи кенеха били балтыбынан доргуча агарыты бит. Потому что мен агам урут наха кенеген агарыты. Ону биле кырбап болан барын маттага жонтубаттан улихин Тэхэ кайырбытнан бейі кенеха кенеге ағарыты бит. Оны ол глухой билүү дені ағылырым мұнарай. Бит қадары тугун қаябатағым. Хотчалым матағым. Впервые ондық токуйдабытым. Қады далан, мен ол инна далан жикти сахан еген ақтағым дей. Ол жикти сахан ме бұ саас кекем көрді олақ. Просто олақ мұндық аттыбытыгар геройдары барыта меті барыстарды күтіп болан қалбыттары. Далан Када даламаны көрүөгай диханатым, онна кинеген ламаны эргим ургум туттум, онна көрөн бараммын. Арай переводчиктен дылга харам игнетисте. Онна же впервые дөбүтүм бу переводчиктен бара бит, кине хуриячылар кинегелерин оңорор бит, онна өскөтүн кине оңорор боллагына бетеми хуриячы болуктактен. Хурияр таланнак болуктак. Onu ahan min sahalaq bit kinegevin kini onduk je nutçalar ılıналларын üçüydük ılıналларын kurdukuna mandık tugu qayaqtaq huriyatçı boçarın stilin eme tutuqta habit onna
доргон жөрелехите дем бар болохтах. Ну, ритм бар болохтах. Демин мен онна амбастан үйдәбитим. Ол тылбашыкка ирдебилим ол бу глухой билуйттан сагаламыта. Ага. Битиндик ден тураммын, мен тохтен техпин барабын тылбас билехандык барны рокка литературны байытар ден, оттон бихиэкэ сахаларга, саха литература тыгар тылбас саңа сағақтарар ер далха суол артык болар. Онон нуччалы даганы, сахалы даганы тылбас тамытайымне биле ол артыкка жон кырдый болар.